Miam Gidamukta Nasiki topic, where is the constitutional guarantees? But the citizen chingda, Lamgi state ki over citizen chingda, constitutional piba guarantee kara, sim kaidi, Pangandavayade, Swashimadi yet Ubayade, Swashimdi to Gairubayate have a constitutional piba, Aduguma guarantee kara lady, Ado you are Pom Lakpakanda, Manipuri, Lejariba, Manipuri, citizen habitat. Maroina in a common people sing the hiding was a equation, voter a moina ubiba, vote Nakalakanda, the Wisham Chamba, some public awareness from labor do, Huletukum say, citizen on Cassi, the Wahang Hang say, the I give Pangum to Hibaga Luna, I ain't a lower the responsibility, I have a Koiko, we are the Aduna Maroina Swider, Lady Bohusiki Linga, Aduga, Oidiba Manipuri Pibum, I ain't a carita, whatever, Aduga, Tawam Topa, encouraging democratic way in a jungle. Undemocratic who you have your homes encouraging Sweden security and control to no more pota, one or pota, Karaipo, Changan Bayaba, Aduga, Maruina, Pupna Ying Buganda, Lebak Amagi Uriba, Lamdam Magi State, Amagi Uriba, citizens in Kita, Constitution Piriba, Aduguma guarantee Shindu, Lady Bra, Kaihan Libra, Kaihan the Bra, Highway Wang, Amachon, Tole, Manipur, who is Labor, Todo Watok Mayam Sinchina, I don't Swider, Kumna Kanajab Tanjani. Yang bili punam ko sara sana sermon impact news ki manhula taram uksari lo nanga sige asiguma topics da saruk ngana bulengin bili ba guest singdi ai ge thang thang phambiri basi Dr. Yumnam Premananda associate professor aduga HOD ni mani akoi gi law department gi Manipur University yana madoja Premandu taram uksari roja Premandu gi oi gelengin bili basi Jitendra Ningomba president CCSK ni ai oja ningo oja Jitendra taram uksari Adu Oja Jitendra ki oida aigine yeta thang phamini jeri bese Rinku Khumuksam editor the Impal Times ne ai maru Rinku sutaram oksari haibi ba koi taw Rinku ki yamna maming chapa khabar ni ko online ke khoi pai do internet ya do gi ngasi mukti pa hodre ada hore choidana thambe khani khalle editorial do ne ba ai gan haibi sin yes hore so editorial do editor even editor do le rem na adu di thamane hore irak patu do soi lakti lak dorom ne ada ai makti pajadri da padraga so hore choidana parage adu ga hujiki where is the constitutional guarantee hai se akhoina sum som me yengbada india gi constitution si da akhoi citizen sing da khara piri ba yes ai haibadi Manipur do lei ba akhoi mayam si we are the citizens of India ni akhoi constitution si pa matam da preamble de hogdo engon da ai di constitution pu chatle constitution si na akhoi supreme law ba le ni mangon den chaw lom da leitre ma bo violate tokta ga even parliament na the state assembly na even ek pass of bokta if there any violation of provision of Indian constitution or ga di madu supreme court amu high court na stuck down to do ne judicial review to do ne ba adu dai hendokta na constitution si bokta parliament na masi amend to gi constitution si amend to gi power si parliament de lei 360 article 360 ki makhada adu to bokta asai basic structure in the constitution ga malai ba basic structure kai taraga di amend constitution amend to bodu bokta amu stuck down to ni supreme court hai di constitution ki apoi su yeng da leiba india da rule of law ga hari ba leiba ngai ba kholi ba good governance ka hari sing ji kaim na te ne constitution ji framework manung da to bodu ne ba constitution akoi se constitutional republican form of government ne aduna constitution si da loina mase satha doiba aduna constitution si da akoi da citizen si da minimum guarantee period adi da debate am de leiko ana debate si kai na kan da constitution si akoi mamangai da ma thoki 3 akoi gi Indira Gandhi lagi da akoi prime minister Indira Gandhi parliament se matam du da national emergency thambado thambasi da national emergency 352 chalai ba si da asai gi moi si da tawrisi akoi gi mi sina magi habeas corpus case de mi je phar kan da where is the body hai se habeas corpus ka wayo masi tha do ni khona high court na supreme court madu tha bagi right pu leite matam si da adu da ADM Jabalpur kauba khoi gi case am lei ADM Jabalpur additional district magistrate Jabalpur Madhya Pradesh ki madu da adu thoki ba case am ne ba ko ade sum tok na supreme court high court ma huji ki power ba khoi BJP gi mayam si loi jail lei bani matam du da ana preventive detention ma khada aduna aina haije ka nga matam du da atob debate am to ki matu da afa op just sam legi ma khoi hujik salam tawi adu jo khoi niji mi chi ure khoi thoi ba tawruk sida mai ba ming se justice HR Khana kawi hence Ras Khana hai bani ko Hans Ras Khana afa op just ni ma chief justice of India oido ngai le bani na sai gi seniority da mar number 1 matam du 1976 case sida
mo just mangana hel to ma adu da ma yaw ba sena mo just ni hoji case da mana Indira Gandhi against the ma si right ta ki ba right nati mana minority judgment ko dissenting judgment ko just manga si mana pharak ta right pi ki ba ko adu da makta ma si hai chief justice India oi do kan bi ki do ne ba ko adu ga su mana sacrifice mo tawrami ai chief justice oi ra ai na pi ga do ba right ai pi ga ne pi ra me ba ko adu gi right du gi matung ina India se hoji di constitution on thwe ga even national emergency layo matam da article 20 ga 21 ga di suspend to we are si non derogable human right ko India da non derogable fundamental right si article 20 ga 21 ga se even during the national emergency war layo matam da bokta suspension to we are si mana pi hi ba minority judgment du gi pol ma ne okay madu matung da morai desai la kan constitution amend to ga article 21 and 20 and 21 cannot be suspended during emergency ai haje na kan kan da article 21 se ngasai guarantee pi ba baruina hiding is a quick can part 3 se ko the yawsi loima kauthuk pirakanda part 3 amaga part 4 habaga part 4a haibung ahum lei riba ko part 3 sina fundamental right ni guaranteed right ai akoina sum ngangna riba mena born free ka haiba liberty ga kai mate India ga di part 3 Indian constitution guaranteed right guarantee di sima di no de pirabane si negative right ko state mat pa yada ba kodam haiba da article 12 tagin article 35 is guaranteed right fundamental right ni koida ado fundamental right mo quality maru rights ai bo haijo gadi article 32 ga 21 ga sineba 32 sin kaino bu right to constitutional remedies have ai ge right se violate tok ta ai direct supreme court da chala case file to ya ne adu right to constitutional remedies si Dr. Bim Saibra Ambedkar father of Indian constitution sina drafting committee chairman sina higher this is the heart and the soul of the Indian constitution and adu Manipur madu beru le ta bai tare ade amarom da article 21 sina quite India constitution kai mate article 21 se maya de lega ate yomang leibene article 21 se kai no hakanda right to life and personal liberties ado aina ngasi puthok ayan puthok bi topic sida ko editor na puthoi sida aina panjane kanda article 21 sku maru oi emta haijara ke article 21 na mana haije je kai no ka khoi zum phare ba sum ana right to life personal liberty caption je title sina ma haije no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law haide mi emta gi magi life ka personal liberty ga deny to we are unless until there is a procedure established in law haidi law ma leraga life ka personal liberty is lakthok padi yani aduna ta amata yadi haibani adu guarantee pi ne right to life and personal liberty ai adu ai de oja preman khamjaraga oja khamjaraga adu ai gi leiriba piriba guarantee mayam du gi manung du da Manipur do thokpa thok wa thok ra pusala bada swaida September 1 da gi kari gi irang se mu mayonom do lakpa aduga tawraiba attack to momonin yam chumdaba haitai sam nare kanda aduna maram ora kanda satra singi kari gi protest ojana khangbira mani ngasi nongini humni mangi torokpa kari gumba kanda satra gi protesting do democratic oide nung hunjali kari haibang sing kari sing opam leiri adwai gi haidi yam violent oiba adugumba gi kenoni haibani adwai gi area du ki protesting aduga turmoil situation sing du yengura kanda मधुगी ग्रेविटी तुना मरम ओरकांदा कर्फ्यू थमकपा अदगे मु हेंडोरक्तना इंटरनेट करी सिंग शट डाउन तोरबा होजिकपुदी ब्रॉडबैंड खरा कोमथोकपा ngasi kari puruk khara komthoi adu irang na maram orakanda tension e habane ai haijina even national emergency bauda tangai phadradi ngasai ojan pabida article 2120 Manipur da thoiba thogdo wathok tugi khusati haiba tai gravity haira agadi sathi ba mong da giang ka anda thamjala iba po singsi proportionate oibra sini adagi di amuk sata singe kari irang thok baharaga na sina article 19 da laktoi ba article 19 sida koi da 6 freedom of guarantee tawe akoi na press ki freedom koi ngasi ngang isu e part article 19 ni article 19 1a hai tare freedom of speech and expression ai the right to free movement ko the right to settle in any part of India adagi right to form association right to take up any profession smai to 6 freedom ma akoi da piri ba da akoi yeng biu ne right to protest right to peaceful assembly without arms ni yaw ni ko saigi 6 freedom people sida madu ki part amane masi right to chatra mane protest tori ba mayam irang hauri si irang hob haibi phajate demand ka tori si kaino bu freedom is a part of freedom of speech expression my freedom du wangang ba singang da su yawre lepo su yawre akoi this is a kind of freedom of speech expression ne ma protest ade amana right to peaceful assembly without arms ba arms yawdana assembly to wi ai mi map ji lepo ka kainom to wi madu su article 19 ne pijabani
kuki mayam tawdana ngasai gi 3rd May da tawbududi yadi ko kaigano go moi da arms yawe ba noi mayam pa uye ba khoina adu madi yadi against law ni adu law the piece very clear ne na je freedom of speech expression haibum lere adagi di right to assemble without arms and lere and sigi mayam si exercise tawdabani including article 14 ga 19 ga 21 ga se masi triangle amani ga khoin khangbi dauna triangle ne ba se article 21 se matonda lere ni 14 ne lere ni adu 19 and 14 equality before law I say equality before law hai basimaga ade 6 freedom dumaga right to life and a personal liberty ahum se triangle ne ba ko triangle si masi aina hai banate ko Supreme Court of India na masi mena Gandhi di hauraga mathang mathang lak pa case hai ni article 14 and 19 ga si a triangle ne ba triangle asi makse si basic structure of Indian constitution si karam thugai ar parliament thugai ngam janati adu da hujik tawdu si mi sing di freedom piraga su all freedom are not absolute nate ba aina lawning ko law ba de ai taw adu di yate every freedom is with a certain limit ni limit se kai pige ga article 19 2 de pije si bu reasonable restriction ko ba adu reasonable restriction ki test ma taw tare adu tawra ka adu di ya ba khai di lo ya do ni adu aina freedom lay haraga su hekta nung na thomba law ba eta adu di disturb taw bu di ya da adu mai freedom du di exercise taw ba ya ba ko aduna ani se balance aim ni changi aduga Manipur gi si aina khambada akhoi gi aina khamisam jamna si di freedom gi wa to ga guaranteed right ta gi hendo kanda akhoi ni leiriba lifestyle si di we are wrongful confinement ne khoi leji aiga khangbi ba wrongful confinement hai maga wrongful restraint hai ba ani level law da wrongful restraint hai ga na nang you have the right to way nang sat pe awi right lei tawri go sung adu particular direction da you are restrained to move hai ba sina right to restraint ko khudam si lambi ai sat pe ya adu ga sat pe gi right lei ba adu chati salandra ba thingjal la lambe lama atop lambe sat pe adu duna right to akoi gi wrongful restraint ko adu akoi na wrongful confinement asina nang ji mafom da confine to le am hedok ya dra akoi maite ne le lifestyle di wrongful confinement ne som du asai de henya ti som du asai he ma ke mani se hen ba ya da ba jaga ngak ne ba dun ain kham da we are very danger right to freedom movement guys loi to akoi di movement guys am da leitra bani we certain limit loi ra bane ba an ain kham da this is a clear case of wrongful confinement ni and we are in danger wrongful confinement ni matang lak pa kan da di constitutional people kari gi guarantee kan ta hedok re yam thapna gre ni sam nai kan da adwai gi pot tuma leire Manipur ho ji go review che thank you leiri bas Manipur gi miyam sing sidi adum seng na har kan da asing mo ki di Manipur gi miyam si hojik leiri bu film che lan che adum loisalaning gi apam te le but adu loisan gi dur pos kam do loisan gi dur hai gi mechanism mu thi bane ba loisan gi dur lan sida ekoina command dog dana ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯉꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯃꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯐ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥ 13ꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯜꯗ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯄꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯛꯊꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯛꯊꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯁꯧꯕꯨꯡꯈꯣꯛ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯚꯥꯏ ꯍꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯁꯨ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯟꯒꯨꯝ ꯇꯧ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯉꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯉꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯌꯦꯛꯅꯕ 2-3 ꯁꯨꯏ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯁꯩ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ
mayam social media loina la central forcing mon especially for the sara police ngusina makhoi gi support tip am lebani na yamna wa people de sigi film se tawji har gadi loi tawrsi aduna do manju man da po to biru no haibo podama sigi leiba film sida ngarang akhoi gi koni ingana hubirisi kawagi tawduksu kawagi tawduk thokting gi mamangi numita akhoi gi barjada akhoi gi satri student singna yamna mong ta na yam mong ta bai tare yamna violent yaudana tawi makhoina pamba demand du khara hai governor da adu makhoi du governor du makhoi pung khara matam thai adu bu ngai ne bok dongta mafum du leiba no hai tre hai dana kaithel gi ma sing da kano gi kaithel gi mang da li mayam sing do adu tawaga adu gi posi la kan da nongala kan da kanchiburung gi manipur university gi dugumba student khara senior oi bokang bo hai tare university level ki satra mayam ma demand tawrul ai demand su du yamna reasonable oi ba demand oi leiba phibum sida ekhoi gi Manipur ki hujik lariba akhoi gi low end order ki film se masi hen kankhana na bagi da mukta madu ki power do hin sina ba yana na bagi da mukta only unified command ki pose khoi status sino hai bani personally to ma chaudi sino hai de status sina bi hai bani then amana atopa amana lariba central forcing sigi tawhai da ba mukhoi na tawgada ba mukse without to bi hai bani then amana swai la ka de pc ne yarna akhoi asam rifle ki disbi oromona national media da lariba film je swing yeng dana mana khan ki bo khal du da mang thar kan bom kapsalakti de bom na te rocket na missile na te ga na ba adu gu magi togi gi film du madu numidang waram phawda hafet mayam gi leiba strike protest ai bji khara du ina konul kon tu dum shanti oina hafet losin gi bani adu bu numidang yor pum tam da di laibakti bu thawdu amana ai tare laibakti bu thawdu amana mafum kadai du nak mi mayam mana omjale madu da hujiki kawagi particular kawagi area da adu ai da leiba kala mayam singsi aingonda kano da committee of forward club thongju sigi sina moi adoi da leriba nam lekai gi norm lekai ga toi mayam punchal la kanda mukhusu work to kanda nungang yo kanda violent jong mo tam sida aina direct mogi thong committee gi mina aingona halapani direct mid masa yaw kanda oc ga masa ga unar kanda wari se maju gi sub digomsi kitang handana na baina adu urdi moi mi khara phawa yawre phareba mi mayam sing se khadai digna haibada lekai gi thongju gi kendra gi uram da ba na lekai gi uram da ba ara pa kam budi glak pa makhoi gi karamba kari business international ko khangre ko adu lagde phaba ji manum da koi thado khar se haiba phaba ji thado khar ji crash noi leba crash ba ma hando khro ba masidu oc ga janar ka da oc gi matak da leba ama obasa amana haidare madu gi conflict la rupu digi amaina yanar ba poto mogi committee of forward club tongju gi kangu singa oc gi yanar ka madu handokna na bona se akhuju angam level som khona rage people mayam singdo no si phai ma jo hando khona har yanar ka da yanar ba potu makoina police ki ma kai um thwaijal ko haidare matak tong bana azman to gudi ki kan bu chawan thoki bane thoki bu thok tu na maram oiduna ngamna nu khona ba amasu ngamna nu changjak ba amasu ngamna nu bu thingna nu khona ru da kap ki bu mayam singduna laibuk thi ba hena laibuk thiri budi akhoi gi sida akhoi mayam su khangbi re ba nama pum lekai da akhoi mong na hama amodugi ma kam yaujabana te yumda lejabani adu mo bom duna marum uduna ma hospitalize tawre adu mayam udaba amana huji haile sikino da madugi irang mayam duna madugi yaw mayam duna manang nakbuda lay al mayam madi bp stroke oiduna adu ama ni yawre hay ado sigi committee of forward club ki thongjuna harisi moina harisi ngarang so ko press meet tawre si reasonable oregadi akhuni tawdur boto reasonable ordi akho jo aibiyo akhoi lekai area sida akhoi loigi moting bange akhoi tawu mam tawsi aduna te bita nan balu nen tawpuduna akhoi de mathi na bama sak mo ore amasung akhoi na lawriba police ki mayokta lenga ki mayokta lawriba se lenga na ko unsalaga akhoi de sa song na bama sak mo pire haidana anamaina hai hujiksi ngaki mamangda committee of forward club thongjuna joint action committee ma se makanda nahangi ihogdo maram odana nupi mauna hasi magi pregnant oiba kanosi manungda lebutu modu leitre habigi paw ma hapu pere haduna maram duna modu leikre modu operation togre hai ado mon sa sausi operation togsi kanagi aya round to buno gaina adugu maki khara negotiate tongna na bana amchung sarkar da lenga karigum khara wafum khara thamna na bagi pot ama ngaki mamang da ai studio jogding mamang da ingon da pok tambiri matu so afo mai ge imda pora kanda manipur miyam na pame pose adu pam ursunu langning bo haidi ekhoi ni changjan gaduru si karino ekhoi gi motive si karino ekhoi gi goal si karino
sini wang de lai se aduna ai isa da personal ai mo da hangai si lan si akui na karamaina lan thing na gudu no akui na lan si kamaina lan thing na kan da akui na lan si mai pa gudu no ai bo potu ni yang kana hari se si gi phibum si lai re kan da manipur gi lai ri ba mai kai gi lai ri ho re ba ho ma am sing subu ta sin ba ngam ba mo koi bu coordinate to ba ngam ba mo koi bu lo sela kan pulap to kan lead on to ba ngam ba pot mo thu ta hai ta re भारत की constitution से मरुओइना मसिदे यावरी सिंग से अखोई की लाइफ से प्रोटेक्ट तौनबा अदुगा मी सिंग से अखोई की डिग्निटी अमा यावने हिंगननबगी अदुगुंबगी प्रोविजन मयाम अमा अदुगी वाखललोन द सेमबा constitution ने अदुगा भारत चिबु अपुनबा भारत अमा ओइना थमनबगी दमकता constitution द पीरिबा थबक खुदिमक से हारिबा प्रोविजन खुदिमक से लेंगाक सिना इल्लगा लेंगाक सिगी मशीनरी सिंग सिना इल्लगा ngaaknaba चटकदबने हाबने even the people's publics na su ngaaknaba चटकदबने हाबने अदेदा मसिदा क्वाइडगी इंपोर्टेंट ओइबा पार्ट खरदी करिनो हाबदा अखोगी राइट टू लाइफ काइन हारिबा अखोगी सिदा आर्टिकल 14 दगिना को जे ओजाना सु याम जना पनबिखिबा आर्टिकल 32 भाउसिदा फंडामेंटल राइट्स की ओइबा अखोगी right to freedom, the right to against the exploitation, the right to educational right. My am a lady in a sea. Masigi sing say Mapung Pana Pangalu aina labor duga music without discrimination hingada mani kaina hariba article 14 degin 18 baki manung sida piri report mayam se kamai together so I see the kraga karaku matam di there is also akogi constitution the piri article 19 sida akogi protest to ya bagi hak se piri baneba hariba mayam si kari degi thogle ha matam da constitution se phajana ilaktaba aduga अदुगी फिवम सिंगदुदगी थोलपने अदुगा मियोबसिगी राइट से प्रोटेक्ट तौनबा राइट से यारगे प्रोटेक्ट तौ हाइने कईगी सिक्योरिटी आम थमिनो मिसम सोनगनु लैरिबे मयाम से इवन कनो तौरी क्राइम नेना तौरी सिंगदु सोनगनु बट ngasiगी मणिपुर ददी खोगी मियोबगी ख्वाइदगी सेफ ओइबा जगह से इमागी पुकनुंग इमागी मथादा लेबे से ख्वाइदगी सेफ ओइबा मतम नेबा ngasiगी मणिपुर ददी पुकनुंग द लेबा अंगांग से हालबनेबा ngasi ha sirib se I will definitely say that magi action duna tear gas kapi budugi manamdu dagi oibe amadagi oibe some kind of kano dagi uziki naupubi like thiba nupi dugi kano da pungung de leba masad they are not even safe. An unborn child who is the womb of a woman mother is not safe in Manipur. Then how can we say that constitution the period guarantee se akoi masi akoi da ningmathung da pi se kamai hai doine ba Amarum kamai together. India is not a federation of state. How do India say? Federal, quasi-federal character like India da. India is a union of state. Still then, quasi-federal gi oiba state na tawgada mathaw union na tawgada mathaw na yam na chong na khoi gi yam phajana khaidok tana leiri ne ba. Sidal leiri se union lisable leiri state lisable leiri ba state ki law and order ki provisions hai masi state na ngakche gadabani state ki pot se masi ngakche gadabani haiba se kana na haige da aina haibanti se supreme court ki judge na magi kano pi bada haibe ne natroza harib ni law and order se adu kamai togeda in case law and order se state subject oitar kadi why state sigi law and order chalaina banga pata nagi ngasagi unified command gi keno sibokta state government the sinada with the state government tal lakter ka kanda adagi nagi ngasagi leiriba DGP ka head of the police ka se kamai together from among the third senior most keno sidagi matam dugi sarkar na moi dagi khwaidi phabane na khanbu do moina khalli ka haibo madugi right tu na kadai sakharge akoi freedom of speech ki wafam leiriba adagi akoi gi freedom for movement se kaida leirage ba khoji akoi gi freedom of movement si masi constitution de enshrine tawraga leiribani guaranteed tawraga leiribani masi gi pot si akoi ngasi leiriba tampak ki mafam khara sidagi hena hendokpa ngamdraba adusu akoi na chatke na tawma tamda ngasai gi detention na ozana ma pangibodo sengmai lan khal di maitai uri chat yaroi thingak turim ni si akoi gi right akoi shok ta na obadi lokhat po ebe adubu lairiba pochida
constitution gi akhoi da guarantee toriba state na tawjo haiba piriba union na khut thingjala kanda if in case ngamdraga di tuna masigi pot se akhoi gi india gi nation se free moiba ningtamba akhoi gi independent nation nama oina strong nation nama oina sem na ba leiriba provision sing se in manipur da di masigi provision sing se amat ta lehendaba dumaina tawe adumagna su maram oirakanda kamai torokeda akhoi keno si khana chanaba keno si khaidoktana khotoktana state manung sida within the state another keno form tawgi mawong da bokta laktana hujik si khaidoktana thambire aduga chatpasu loina thingjanbire aduga akhoi constitution de enshrine toriba hak singsisu loina manghanbire aduga amana sigi yam sathiba keno amakhakna akhoi human rights is every international world can say countries in the human rights issue ni yamna important in long neba India su human rights yamna concern oyaba aduna national human rights commission la matung the state human rights commission semal leba ko manipur gi su 93 ra adai do rom do male khoi gi same ri same ba human rights commission se si huzik chairperson yaudabadagi ngarang nahan gi protest tori satra ma gi protest to kari legragi and human rights commission da satra gi gathering do the tori do violate human rights violate tor kind case ha ga do chairperson later na marum oraga case samta lokhat proceeding samta to de han gi case samta to de ba however akhoi gi protection of human rights act ki makha da ni ko 1993 gi do same ni ko akhoi gi Manipur Human Rights Commission gi chatna ri se masigi article da masigi provision section 25 ta yaw hidi kamai hai ge ham da if in case ngasai gi leiri ba sia person se masi ajir mapan thoki ba natraga na matam da magi superannuation gi matam yortana ma tokhrga di existing member amada acting chairperson se khuda ka sinaga ni if member ani suna pura panel member sudragadi if in case my panel member ani suragadi akhoi manipur gi da say for example tamon nongyaiga ake rajendra gana mamani le hum matam da ma chakra mamani gi panel duna moina proceeding lokhat pungam me case se aduga huziki leiri basida di human right kallu ina mioi bagi hak kallu mioi ba hingalu mioi ba chalu mioi ba phije cha phana thungalu haina leiri ba sigi damak ta same institution se difango raba manipur ne huziki difango helaga thammi bane Sweden huzik laisi constitutional provision pyamam periba akhusibu lupthara aba mangthara aba manipur di sunglai leitraba dona sum tawba somewhere swaida miyang gi mangda leiba manaba ina police khara pangak tanga aga taw this is a dictatorial form of kenone ruling name sit tawrisidi satra na nungna thome haraga nomoi kapsalaga di satra they are wild sometimes moisi ken tawbe adubu hoi keno tawragadi adugi maraktagi pamdaba tawdok nomoi kapsalakba khotsalakba yawi have a pau so dum sandokna ba yawi in case yauragadi adu yauri edana leiriba miyam do hatka nomoi kap tong nati amni satra sing duda natraga anybody kano ta taw mi sina ba tawdong nate ba adu oiragadi CRPF ta thaina rims campus ta CRPF ta ambush toromi haibagi damakta da medical ta mas hatra ma yauna khoina line de lefalaga folin lefalaga kapkhai gi duga kari khenation de ek se Lisa Chekari Kennery gave. I don't know, Huzik Taurisida, Huzikti, Constitution, Kang, Constitution of Karipiri, a coin Pangada right Chikari, no, say Matang, Mayama, Satra Mayamas Togle, legal expert Mayamas Togle, Quigi Manipur University, the Ozana, Hero Department or Law Department, the LLM Moktama Avani, Doctorate, Satra, Doctor Avani. aduna koi sigi provision me am se khanga abani na makhon tholok pa si masan ta bani ai right phangtra di ai se law ko masan ta bani chaur ko ta khong thilak pa ta bani keno da Canada Tili authority da established authority lairi government dugi mathak ta ne ba koina protest tor ai se adugi thin bagi right se lairak ta na thilai ne thilai do kai gino akoina phangada pot sing da akoi da pi da bagi thilai bane ba phangda bane hanjalak pa aduga awa bane hanjalak pa aduga wakat ta bi da phom sing si lairak ta bana maram ka anda street ta kai da thola ka anda achau gi sang se urak padune adwai gi pibum du yor ka anda di pangphu da phuwa pangchei da cheiba pangtan da tan ba da su kuina chat ka da man di have area du maru ku thank you so much